O maumeta kono le kapukoyame. Dan keke yisikana kachonamita. Matokora o ama tetiota. Matokora o dukota. La o domonyo problem blata. Bana kamareka subana fo nagal fonami. Bana mega houn fo ya o ato achile jile gwagwame. Bita kono den keke siata. Bita kono kapu siamata. La Yesu kon comme. Alléluia. Bita kono. Ah, contre désir, comporte son à l'éternel. Être conscient en lui, yes. Père d'éternel, des délices. Il fera ce que ton corps désire. Commente son son à l'éternel. Mets ta confiance en lui. Il agira certainement. Oh, il agira. Oh, l'Éternel agira. Ah. Il agira. Ah. Oh, il agira. Dans ta vie là. Il agira. Oh, hey. Il agira. Hey. Il agira. Ah, c'est éternel. Ton délice, il te donnera et quand ton cœur désire. Comment être son sort à l'éternel. Mets ta confiance. Oh, alléluia. Yes. Alléluia. Alléluia. N'avions mes gâteaux, benami. Mais Yesu me. N'avions le Christ me. N'avions le temps, le maougne la me. Mais d'accord, mi a fait, mi a fait betale. Ndé à l'oga me. Il agira. Yes, Jesus agira. Jésus agira dans ta vie. Fais de l'Éternel tes délices. Alléluia. Il agira. Ah. Il agira certainement dans ta vie, mon frère. Quand tu fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Quand tu fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Quand tu recommandes ton sort à l'Éternel et que tu mets ta confiance en lui, il agira certainement. Il agira certainement dans ta vie, mon frère. Quand il t'a choisi. Quand il t'a choisi, mon frère. Alléluia. Jésus, le Fils de Dieu, il agira certainement dans ta vie, mon frère. Aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. Aujourd'hui, l'Éternel t'appelle. Il t'aime. Mon frère, ma soeur. Il est notre papa. Hey. Jésus est notre sauveur. Alléluia. Ma maman, non, mais si on me tourne là, ciao, moi, il n'y a pas Asimako. Yo a nous l'enyon. Wana si wo jidi là. Alléluia. Yo a nous l'enyon. Wana si wo jidi là. Non, bien. Yo a nous l'enyon. Wana si wo jidi là. Ciao, mon blede, yo a dit. Na don de emu ekama awe adegwe. Hallelujah. Oh, Shabbat. Mais voilà, voilà. Elle est Christ au alors. Hey. Elle est Christ au alors. Elle est Christ au alors. Et attends. Hey. Elle nous a toi yéyé là là. Gamo kala nous ko di quoi là. Ouais la ko yéyé oji là. Nene ma ole.
ala ba wa be amesukata Kristo mala ha o kata to ye na o la no vie ayata egbela madiba na nyeba na neba boga ko to le lu ko ji pom la o ya la po nu ye yoji ala ba wa nu kata to ye na o kele Kristo me hallelujah Yesu Kristo akasi wo egbea eye nu gogo nu abayi le wa gbeme eye nu kata to ye enu gogo nu vale yim le fe amebo enu gogo nu vale yim le fe amebo no vinye eye Yesu Kristo sogbe bana yaga wonu ye yolo wa gbeme no vinye magbogbon na bana Yesu Kristo a ele gbasoso ala ba eleme eyata bobana amesu kata le mela olu gogo nu vai lo va gbame nu ye yo enye si o kata ava o va gbama azon no vi ma yaba le Kristo me eyata lu gogo nu va le yimlo wa gbame etolelo va le yimlo wa gbame tu karo va yi ala ba lu gogo nye wo fu gba o kata va le yimvo ala ba efeya sikenye 2017 ya ale nu wu pre va nu ho eye ma di dolo ayobe efo maga trovao 2017 maga trovao 2017 ma ba maga trovao de décembre ya kukola evo to sin ho ayata madiba maga lo po ho jikao lu ho lu vale yivo ala ba de Kristo meta mega po lu ho ji azo ala ba lu ho lu va yivo ba me sukata le Kristo mala lu kata to ye lu kata pa wa gbe me kata ba le ma po lu ye yo le so ko ma Yesu Kristo pa nya yesia no vi ye ala gbogbo la mi le de abala le ga jama bala yo apolu na nyonu o wana lusi wo jidila o to o mo glede yo aji na do de ngu ekema awe adegoe no vi nyama na madiba na nyanyi le banale yo wa no de agona me Yesu Kristo wo unu unu onu se ka ho na o kata bana nye kuro mi avo mi atozi amavofo si o me nu ye yo ano ni ya chacham le gbesi agbe alaba ame ye yo wo mi le Kristo me ga nya no amavofo mi tozi ame ye yo le Kristo me ta nu ye yo ye mi ano mopo na gbesi agbe enu ye yo le sonko no vinye me ga pofo si afa tu kala so tore jo papo jiko que non mo po na lu ye yo si o kata la femme le wa gbeme enu ye yo po mo la fe ye se ke gbana da si fo ho ya gba po ebo e ya to nu va le yivo ne ba ka ma di ba na po nyu le ba na me la po o fu pe po pro wa ya lu gbo me la po lu si o jo le si o le fe ya ba yo que tropo e fe se ke gbana ba na enu ye yo so ko ye to jiru popo yenye to ase jojo yenye to unti va popo yenye to ti yo popo yenye to ala wele no nuka ma nu blani magalele fa ya me ne no hu de magalele fa ya me be ga po boka o ala bana a me chechere ne nyina Yehowa hallelujah a me chechere ne nyina Yehowa yo afa a me tokere ne nyira Yesu wo a me tokere te fo pula me bora nye dora enye esi malelete nye amechatia fa esi panunyo munye medanye gbogbo de eji ne wa renye dodo ayina duko ne mi reyeza pa gba tablane vo eve puku igbanto mi akpala fima o tia Yesu Kristo mo va le vila to di la mi agbobena na re nu ka wala bi o na re dodo nye to ao pelu ye o popo le mi fa gbeme e ta e ma o tiero e ta e ma to cho to via to na le mi taro
bena wa wo mio ha metetia o na mi lo le mato fa gba tabla fo fe pukui we ni amea oba ela bena abegele onye amasi oyo ke ame veale o ko enye amasi o tia no vie madiba manana nya gba na o tia o madiba manana bana wo nya metetia le Kristo me eya ta Kristo be ya ori yo le lo agbe me o la nya ba metete ne nye emi kata ni nye bana amasi o kata o tia la o tu afu pepe gero me o tu ayo o tia yo o tu ayo metiti gero me o tu afu pepe gero me o tu aya lu gero me o tu enu kao enu gere me gakele yo kata mala o gwa be ji lo mi nyagulo hallelujah ya ta o gwa na bi bana na mi la nule mo se fa gbala toria me a mo se fa gbala toria me o mi ye ma di bela da gbala ma me mo se fa gbala enya ma fo nyala ye fe nya o to do apeji me gbone korea mo ma fo nya enya ye fe nya e gbone hallelujah nya ma to yira o enya mu se ba se ma yira o ka keto ma fo nya mala atepo ya yira la bele sike ma fo nya la gbola ye la femme no la gbo me ye la femme la nya agbe ha me nya mo do mu se ma yira o ka ke ma fo nya ma ya la hocho gbo la be ma we yira la me na ma we yira la me ka to fo fido ya ta mo di ma na nyesia bena ma we tia o bena nya me to he ma na ya ma ya ta na nya be fe ya leji e du kokoko re na nyene ya ma we la po go me le fe ya yo kata me hallelujah tamien le mo se va agbale atolia me mi akle tama adre kukui adere amasi le terme afima onlo le bana ela bana du kokoko nenye na Yehowa wo maula Yehowa wo mautia o cho du ko kata dome le anyigbaji bana na nye eya nto pe du ko bana na nye ya nto pe du ko bana na nya metete na ya manto sigatia o menye esi ye sogbowu du ko kata ta Yehowa kude miahu otia mido o moye sika we anyo nya popo alo jetubeja alo je kajeta yo moye sika mi subota yo ka yo atia o bela to he na e to do kui bela na ye duko na e bela na ye amesika esiamina ne atoma ade feti ko to agboji na duko kata na akpo yo na akpo nya nyete ni bela yo atia o no bien hallelujah abemanya esi mi sogbo u duko katata yo akude mianwu o otiamido o alabana mi leve le duko kata dome mi leve le duko kata dome ewo si kamere kema consider po la owe o atia la novinye to gbo be amegero yo amesiam amegero yo gake ameviale ko yo otiala yo atia o menya bana esike enya nunya la gale yo o yo atia o menya bana esike na jojo fu me gare ma yo o yo atia o bana nyeto menya bana esike na nye kesino tota yo alo familia nye kesino to alo ya ame wa mo to ta yo ake etia to ye fololo la me bo ame madiame la mo fo kumala na batozi ame untonto na batozi ame kuta na batozi ame sikaye to ye gbabana ye to enye hallelujah kabon esi yo alomi eye wo fa atamsi oka na mia fofo jila taye Yehowa cho asisese promicho ekruvinyanya fame eye o de emicho Pharaon Egypte fiasi me eyata nye bena
Yehowa wo maula. Mau va kple mau alukrɔditɔ wònye ame si wɔa eƒe nubabla kple nublanuikpɔkpɔ dzi na ame siwo lɔnɛ eye wòwɔa eƒe esedzi la wòwɔa eƒe esedzi la va se ɖe dzidzime akpewo dzi. Alléluia. Mawu tia wo nɔvinye me be ma gblɔ be nanya be enya me tsetse ne Mawu. Yehowa tia wo eye eya ta ye wo venu wo le kea ɖo. Yehowa tia wo le eƒe lɔlɔ gã si ke woɖo na wo ta ye. Ta me di be nanya esia be Yehowa ƒe tia ame tsetse si ke ne ye ta eta wo de wo le kluvinyenye me. Eta wo de wo le ahedada me. Eya ta wotsɔtsɔ wɔ ye ŋutɔ tɔ. Bena no agbe ne ya ma ɖeɖe ko to gbɔ be ato hahawo me ato aŋudzawo me ato fukpekpewo me hã la yewoa gbɔ be yema gblẽ wo ɖi le aɖaƒoƒo ɖeka me o elabe enye ame tiatia ne ya ma enye ame tɔxɛ ne ya ma eya ta ma gblẽ wo ɖi gbe ɖeka gbe o medi be ma ɖo ŋku nu ya dzi na nɔvinye le Kristo me elabena ame tete si ke mi nye na Yehowa la eya ta ye o nana bena haleluya o di azɔ le miaƒe agbe me eye be mi to xaxawo me hã ne mi to fukpekpewo me hã eɖia mi le me godoo nɔvinye le Kristo me nɔvinye lɔlɔtɔ si ke nye ame tiatia na Yehowa medi be ma ɖo ŋku nu siwo dzi nɔ egbea bena meka nu si me to ne le o meka nu si me o le bubu bena no o Yehowa le kpli o ne mi kpɔ mia nɔvi Joseph si ke Jacob dzi eye nɔviawo hã li fofoawo li vɔ ke si ke Mawu tie le eye woƒe familia me la ye wo gbɔ ye tsɔ sa ye wokɔ da ɖe dome eye megbe wo ɖetɔ tsɔ sa ye va nɔ kluvinyenye dzi le anyigba dzi le Egypte le Potifar ƒe aƒe me eye megbe la ye trɔ si amega ye trɔ si efia ye trɔ si amekuta le Yehowa ƒe tete ta ye vɔ eto fukpekpe geɖewo me gake meto fukpekpe siawo me eye wɔ nu si ke me le teƒe o togbɔ be eɖo esi ke wòɖo ŋu ɖe Mawu ŋuti nya be Yehowa tie la ebɔbɔ eɖokui eye wòto fukpekpe yawo me eye Mawu ɖu dzi nɛ medi be nanye egbe bena Mawu aɖu dzi na wo hã tɔ esi ke wòtia wo ta eye nya me tiatia ne ta Yehowa aɖu dzi na wo hã eye ana bena nu siwo katã le mɔ kpɔna la ava me na wo le ƒe ya me le ƒe esi ke gbana me bena nu xoxo nu katã ne va yi le wo agbe me nu siwo metɔ kpɔ va yi o la game sɔ azɔ bena ho natɔ ma wɔ wo zɔ eye nu yeyiwo ye nakpɔ le wo agbe me enyagbɔɖi ye nye sia gblɔm mele eye Mawu tsɔ de nume na me magblɔ na wo nɔvinye elabe egblɔ na nye hã nenema ke eya ta ye medi be mame kple wo hã bena nenye domenyi na wo hã elabe wo hã nye ame tsetse le afi ma nɔvi le nye ame tsetse le afi ma elabena ame geɖewo yɔ gake ame tsetse ɖewo le wo dome miawoe nye ame tsetsiawo woe nye ame tsetse nɔvinye do dzesi ɖoko egbea be ame tsetse ɖe nenye le Yehowa eya ta togbɔ be abe si ke Paul to nu geɖewo me gake woƒoe gake ameku o elabena Yehowa nɔ kpli ye aleluya aleluya ne mi lɔ Yakobo ƒe agbalẽ evelia me kpokui ame atɔ̃a me nɔvinye lɔlɔtɔwo mi ɖo to ɖe menye Mawue tia xexe sia me ƒe ame dahewo be woanye kesinɔtɔwo le xɔse me kple fiaɖuƒe si ŋgbe wodo na ame siwo lɔnɛ la ƒe domenyilawo mahã ɖe menye Mawu tiawo oa tia ame maɖinuwo ame siwo nye wɔmenɔtɔwo ame siwo nye ahedalawo eye bena Mawu netsɔ wɔ ame kesinɔtɔwo le dukɔwo dome hena yeƒe ŋutikɔkɔe mahã Yehowa tia ame maɖinuwo ame ɖeke mekpɔ ɖe nuɖeke mekpɔ o nɔvinye gake si ke Yehowa tia wo la etrɔ zi ame ŋkuta Yehowa be yeawɔ ame ŋkuta ye ta medi be nado dzesi wo tiatia gbe bena
nuye yo na togo egomene wa gbeme la bani mo tom do je si wa me tatia ola wa me amesike ne nyebe o tia yo la ma ton do je si ma ofo le kun do o wa gbemo ne le fu pepere me tun gbe ha la donc kuji bana o tia eta ma o ma da si le nti be na chie mo abeleke ha ji de gbeme nye ma chie mo asan gake aleke ha la ye ma chie mo pa o ma wa de dogole o kata me no vigne le Christo me ma diba nyaga le nu le Korinth to fa gba le velia me eta ma de Korinth to fa gba le velia eta ma de ma diba na de Bible la fima la Bible pa nya e do apenya ojina mi oya e ne nya ma fa me la ma nya wo to fa nya e o ma fa nya e chona mi ba mi ano gbaglom na duko na amuna jesi wo fa amanyenye sika onye ametete ke yo atia wo na jesi kula wo vo ma ga do le ndeke mo abesike Paulo jesi ne abesike elia Joseph jesi ne eyo boboruki to go be no prison etu aya du garo mahala edon kure ma fo gbedodo la eyo no te po ma fa sinu va sere sike ma o de fia be ametete wo nyene le du ko kata fo kume eye na be wa to the premier minister le Egypt nigbaji kana efo me to de popo eye na to the fia eye o nabara je fu me to kata po de no bi o ti o ha le family ma egbia be na nyama kuta de be na to ba de o fu me to le kuvinye me be na to ba de o fu me to le hadeda me onya enya sike ma to de bo la ye anabana ava me le wa gbe me be na to ma de o fu me to we nyama gbe to si o poto mo po jesi ma o haro wa wo ta yo ti oro be na o ha na de ma fo nti kokko efiele wa gbe me ma be ya de o ifo nti kokko de go fiele wa gbe me na nye be na eduko na akpo wa jesi be na wo yo tia eye o choto da sina be na tema we ya ta no vi nwuchu me ga here me gbele nyanyi anti o me ga here me gbele ma fo nyam ti o me de kuku no be na do jesi wa mitatia adosi o wa me to nyenye le ma o me egbe ya ale be na ma o ne zau eye wa to wa me kutare na ewo me ame eye la duko na akpo o na gbo be ma o lolo e la be ma wa de ko lolo eye nu lolo o na la me si o kata o tia wa gbe me no bi me de kuku no gapo bo me na apostle Paul bla ngi de bana le Korinth to fa gba le velia meta ma de chokuku yi mi fe chokuku gba to me ya afima mi adoje si bana hallelujah ma pa me mau me tiami jojro mau me trami jojro mau tiami le dorenti e ta tiami le ta go be amegero yo kake ame ave ade ko tia o ga tiami le amesi oyo do me bena mi nyama nkuta o bena na nyama nkuta doje si wa nkuta nyenye egbe ya no bi yen ta gba gbojo le ma fo do o amu o to do de da si no egbe ya eye me di na doje si sia e na wo to ale nyate fekle enko to me wa ju ya wa fo mu le hu ha wa fo fa wa de prison ga ke le si o kata wala e jiru lo mi enye gulo na bi ba na me ma e ta apostle Paulo ha gbogbo le manare hallelujah emi le Korinth to fa gba le velia me eta ma deme hallelujah obe esimienye erado ola ontila miele nu khromi ha bena miaga khoma ofe amanuevela jojro o ela bena egbro bena modo towo le amanuevei la eye mokhona o le khokhogbe laji pora fifi enye ame nouvelle pora fifi enye khokhogbe hallelujah miena nudiadia dekale ananekam o bena o magaka emona miafa subosubola o kabom le hallelujah kabole enuo kata mela miedia miado kui fiana abe maufe subola o ene le jidoto gedeme le hahaome le hiakamome le mokak emome emomonono vivivome le fofome le gahome le ezitotome le agbagba jejome le
leka ndo me le nu chichi do me le jajenyenye me le si jeje me le ji gbogbo blewu me le domonyonyo me le gbogbo kokwe me le lolo me sin me alakpa de kemenona o le anukori to nyenye me le maufe unseme alléluia reto jojo nyenye me fe ava wonu si wo le du si me ple emiame la me to bubu ple nkpe me to da sedidi vo ple da sedidi nyo me abe ame blelao ene gake nyate foto la we abe ame siwo o menya o ene gake ame siwo o desi kote la we abe ame siwo le kukum ene gake poda ni le agbe abe ame siwo ofo ene gake ome o abe alléluia abe ame siwo le nukhame ene gake o ajijo dasi abe ame siwo nye ameta ho ene gake na amegede ozu kesinotowo abe ame siwo si naneke me le o ene gake nusia nu le wo si alléluia ame ketia wo enye yawo ame siwo tia wo enye ame siwo yo tia o yo mo ame siame ala bana nene no avame chona to adi dasi bana etoya kwe keme me etoya kwe keme o me yakela Yehowa le plier ala ba bobodoku na Yehowa pa takesi ko tia bana to skebe na wala bobodoku na yama eyata e na bana ato yo katama gakela aduji wa po wa bobo alfon na wo wa tutare wo wa gbonya ma madi nyore wo ka keskere nya me chachara wo to ko nye jirudwa madiba na doje siwa me chachi egbea alebana fofo kenye ma wo se kata to sike yo bana nye to sike ti bana nye fe dola sike ti bana de fe nyanyu na de go na nye bo ju ha o fia fo ha o gbonya madi nyore ti ha na ho kata fa na bobo do ki ola bana jirudu fia kukule egbala na o eye ma wa de petit ko de go fia lo fa gbeme ma binya le Kristo me ma di benya se ona don so eye na polo ko aba me tete ere gbia eye na wo do siketa oyo odo me ga po do bubu awo o de yo siketa oyo odo o no yo ba na kram nyi no yo ba na kpera me ti nyi yo ba na o ma foto anyi yo ba na o ya kre kemela wo nyi alabala yo sikoto yo la me ga yo jojuro ya kesko tia ohala me ga tia jojuro la bo tia to he enyam to he le eduko dome na ya de na de fe gbefa na duko wa jofa wa gbonyama di nyawre nwofa wa panya o ti ofa ka kele yo katamala ohun le di bana owo jidu lo glo do ato to le lo me eye ato sisi amazira anyi o me ato ametafutafo me kakra owo ko e oyo bana jidu la bo tia mi po mi anovi Joseph to mi po mi anovi Paulo apostle Paulo to mi po mi anovi Satan mesa kwa betino go to mi po Israel to o to lu ha kata ngakia eske ma o tia o bo nyo fetu kota edo le se o kata me no venya le Kristo me egbe nyo keke jilu fan keke na o eye afina depo eye ya me e la po ni yo la gama subana na desi lo ku ba me katutu nye le Kristo amo ye le Kristo amalo me le mo ha na le mekola ke na nyabana o bo eye nu ye yo le son ko e na po le fe ya me fe ya gbana bo fe ye la vaku do nu ye na o ngulo ba ho na ba yi lo agbebe no mi ye na tropo ni yo ji ye gbe ya ye na pora bana de mausika dungbere de o dara fe gbodoloji ma daji po bodo awe wa vamena ni awe wa vamena o dola nyoma o dola muchwa donc le ya ma nko la pe pa sinu mena de ma we na o ma ha jesu lo ko gbe ya bana mo fo viske menyala na we fe do blibo de deme ne ma wona yo reji ni yo na po ye nya nya sike to na ondia bana na jesu bana ametetere ne nya na mawo wo ba to korome ato hunyame ato tetra nyume wa glo nyama di nyalo tio wa ju
wa do prison ko ha wa panyare untio ya sokple tutu kakea o ya bobo do kuku azade le gbana na o bana owo to yin jidudu popo no vinye le Kristo ma one yo igbe a la bana ida fo gamensu bana ida la tozi ameyeye ina no Kristo ma yeye inu o yeyo na dolo na jere kwa gome libo ba kporo ma one no klosia ma gobe ide eyibume nyaka togo Yesu nyo boye nyasa ka chono to osra ngbaji ma ole klo la Yesu bon come amen.